Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Rwamagana, umupolisi yishe umusore warenze ku mabwirizo yo kwirinda COVID-19. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Umupolisi witwa Siboniyo Jean d'Amour ukorera mu karere ka Rwamagana yishe arashe umusore witwa Iradukunda Elisa uzwi nka Ndimbati warenze ku mabwirizo yo kwirinda COVID-19, bivugwa ko yagerageje kumurwanya no kumwambura imbunda. Byabereye mu mudugudu wa Kiyovu, akagari ka Kanzu, umurenge wa Nzige, mu masaa y'umugoroba kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kanama 2021. Umuyobozi wa polisi muri ako karere SSP Magwigwi Oscar yabwiye Afrifam TV ko icyo gihe abasore batanu batashye igihe cyo kugera mu rugo cyarenze, bahagaritswe n'urubyiruko rw'abakorerabushake barabyanga, bahura n'abapolisi bari kugenzura iyubahirizwa ry'aya mabwiriza, bariruka hafatwa Iradukunda ubwo yafatwaga ngo yari afite amahane menshi ku buryo yashakaga kurwanya aba bapolisi, agerageza kubiyaka kugira ngo yiruke abacike. Ati binaniranye ashikuza imbunda umupolisi wari uyambaye mu gatuza, arayikururira acika. Mugenzi w'uyu mupolisi ngo yahise arasa hejuru kugira ngo akange Iradukunda, ariko umusore akomeza kurwana. SSP Magwigwi ati nibwo undi yamurashe arapfa. SSP Magwigwi avuga ko yamenye amakuru y'uko Iradukunda yarasanzwe ari mu gihano cy'igifungo cy'imyaka 3 isubitse, yakatiwe n'urukiko umwaka ushize azira kuba umunwa wari mu kazi k'umutekano. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.